parti UDP kaban pun kedia yo bolum juga PP naga de soyong konstituensi te haga de rapor ngasup Penisngawa pi koki pai baba i jong kine di balaiwan bone poilang haga de jingelang ka pamenta kasngi ki pai ba na ki area ba fer bela poilang haga de ka jingelang menta kasngi da ka jingi da ka ba ngile kum ki wei ki party da ka ba haga dai ka dong ka than area walang jungi dang mende step dang duan wei khna samla siet na ka bo junga tiang ai skinar balai ngayo bai bela mari bos ngeu Kita ngayo bai bala murid wasneu ye kabut kumbol ya keren. Tengong daken mau mensingi manuel lewat bam. Hendrai mensingi saying wajang hali. Hai wang. Tengong kata ngitip syai maka parti MPP ka peluang jingela hantai siliang wangi. Ki peluang tip kum kareli. Ngite ni peluang tanggeria meeting. Baru ki bawan hane deitan ka kecil. Baca mana jam tenang. Bawa dei kumpa. Lopo ki pai ba. Wakar tatin. Ngan suya thuno. Nama ki babun ba kinong keren. Ngan suwa tai tanggeria lajong sa area walang. Ngidon lightly polling station. Kaban kong walang armoran bitaw balai kamo keden. Hande bro lightly polling station. Hawar ya kata ibadeng samlin ila job ya kide ki polling station. Ndrai mentang nang ipi ha baro lightly ka jingsaren pot yo badeng samlin kan saulong klem tikenang ila tikenang pa. Wat altatin ladang sya penbit kanoru ngadu mata kine kisni tang kniat mit akine kilas dang ban rung daki kena samla kuba sawot haman lagi kliwin kilas dang ban rung daki kena samla haman lagi kliwin ban penbit wanno bani lada piwan ngin ai kata ka aja ko bang maju banong ngitip kidon de timdon dalami nalayin palle kuble kati thli fitim ei kaba kum kade kaba subar ban kular ban punde nrenga suang kopi pai ba lese kade ka dong ka than karan ka jo phi area barokoi kiwan kum kide kibreu ngasuang tang kade ka wei wat ya pen ya ka but ba koridor jong phi bat kisbai rupa kispa jong ke NPP Kenapa kata pensondor yang kaput ke jongpi, kadai ka hok ke jongpi, wadi tador yang ada tang namar kaspa. Kenapa kata ada por ngasel banong, ba haba wan kiwei jika kelen ki kandidat jongke pipi uang gubno, nawalang kat badang mi kisni, dang haprop simprop hana buan pan maaf siken pipi, ko kandidat jongke pipi ngaong, ngilale ayu ngiwan pan maaf napi. Ngilale ayu ngi kemle bakla bagi kerwan pan maaf napi, yang halaka jong penorim ban kersian ni yang UDP. Kenapa kata niyo isipun ba kiai jing pertama ngasnal tu syai bangam dan ngam don ka mentren sibun kiri orang ba sadin jema kibun ba ngasu ai kawai ke nuksa mensua radon ha kawai ke senong mau wei sama wei ba imat sama bahaya wei sama season lai ban keli kampudiang season lai ar kabar kampudiang haga balai kelas ngewet palat kong kumno ko ba ladap i cisha yang hakmat ikmi kikpa ladap hila ban pu ya kada ka pentor jonga ka tang sisi ya kada ka he ngai ngai hem artatin han sakilang mikpa ngan satre bai ya pi la sai kasni le kumno la he la mo phiu namar la i pala ka samla la ibang samla mo kon wet te pi boro sisni hem shong hem di dua hem kuai dalam met kasih wala ban pendep yang tak kaleng kha piti uang kumno ngala jong ngayo ba yang san ha jing kemen kedia sengkai tebok kata ko kai kepala pelong ngerta nalor ba samlar ladu ka sengkai ru laken umlom syu tanamar kata ada rapor ngumut banong ladaki NPP kin thong kin thiet da kapisa ai ba kapisa jogi kan lot kabut patsya ka UDP haka
kan sa kenya ka kalai trik kayu di kan sa jo kenapa kita masih banai tangki dek semua jing pekat tolong kibalas kem wat siapen be lada long kepala naitre lada kamlang pada kasyong api tanpa ibut bakordor jopi wat ya pen mat kaspa ya kepala larai siaga bombay kalai trik siaga jing kemen bay tangrai dek kitin bak hendiat masih banai kulai pi baroi wai pi wai boleh wanang akan ya kesmi bau boleh ikut ku ya pi